nimba bariko barabikina batabikina jewe nabyo cyo nzigiye gasore yavuye mu ihuriro gasore ariko akora ivyiwe je ihuriro nayibaye n'imyaka iyi sivyo dodo imyaka 4 maze mu ihuriro nakintu ndakuramwo ndakina nyimba ari zina nararyanditse ariko nta kintu nakuyemwo managera wacu amisi akwega yikwegerako niangarisha kamera vizuri wanione. Jojo ni mnafiki, ana jazba, ana chuki, unasikia, hana garafiki. Yani kwa hii dunia, yani ni mtu wa kwanza nilikuja kugundua kwamba yaradutungiyeko nagenda tungatunga ni n'umugore w'abavyari barondoke ariko bayuwe tu siku ni siku Mungu yendo nalipa Samire ndahevye yego n'umuntu arafuka muheba n'umuvyeyi na mwene wanyu nati myaka ine nataye ndimo nakuraga ngapi nakuraga ngapi namadu eudemo Samire sheri wewe urabizi by'iwanje urabizi ibyamaze Dodo mimi yani nimelia wapi kuna ndio nimelia jana afu anafanya kazi shamba hili haribu chochote nitapata faida tamfurahi nini okay anyway katu au ni wauaji na wapata na wao kwa jibu hao please na wasije baiyekere Subirano, karibu kwanza. Karibu. Fuck your beat. Wamita Dodo Burundi. Ndio bizazi kuagizo. Black TV. Hapa wewe. Sasa Inandagisome ku matama kirasi. Sina kwemera uko nyene. Karibu kwanza we. Ndio mubisa watu yali wananira mu kwanza. Cameraman watu rafona wewe. Ni kwanza Dodo. Ikara kwanza kwa. ngakungorasha Dodo gisha Ikara pa. we ni kiranye Kiranye. Nyasta mwege asi Nilam. Nilam ni ba. Azari nzoga tunwe. ahubwo Kuzima. Na namambi tunakwambia nao. Mambo boss, shogangu. Abiyo. nzoya shogangu Uko sure? Basi mimi nakuzoona kwa na micro. Leo nakuona hii. Si probleme. Leo nilikuwa naongea na Dodo. Haki ni shaka sio tuwavuga na Dodo atana kutufungana. Na mpaka kungoje ngufike. Tukakuchunga we. Kweli. Nikasema sasa kuchunge basi nifanye ya. Funga kinya. Nakushinda umanajere wewe. Ana ifiki. Basi talipa vyote. Ni amri sawa. Saraje. Bwana sha. Utazima leo. Nagatala. Bon Dieu. Sio sana. Ni yavuye. Bwa mumadiri akazi wanu zibintu bigoye. Ula Ma njenye ngelifana. Mukuja ntumu jeje nyene gusa. Kamera ntumu. Uri baba yewe. Wamureke wonye. Ndio hivyo tena wone na Niko yari katanu. Enye fish. Mugurire na nofisa mahera. Leo let's go manajere. Bigi wewe kwa manajere. Funga kinya baba mungumo binatuka. Tunakusia pina kwa TV. Wewe wanye ngwi. Turi kumana na manajere Dodo Burundi. Dodo Burundi yarahombe abakunzi ba Black TV Dodo Burundi nange nafise yarahombe uko mubivuga Sure. nariko nta muntu uje nigera nsaba vraiment big nawe arabizi Batuzibasha cyane sitikanye. nta muntu nigera nsaba Imwe gwanje. reka kungorasha Nina muntu utakona nini? Jena nina gacitroshosho. Ndakesa ari jena ibintu by'amapombe yarakijijwe ndi muri kaye ntari muri mutu yo sindi muri Tuzigere kwa mutu zase rero nizoga. banone muri mutu Muzanire. akapeti ya musteri Ya musteri ifana. egoko amushenzo muhimbi bigi Oya nibiti turakuriha zirangushangaanye. Birarisha ivyo. Ndakuriha vraiment ndakuriha wenzani. Sio no tutwara kwa n'abantu banje. Nilam none gute no.
Fresh sheri. Waje twave na Dodo namusangana mu rubanza. Kuri mariage. Nabishushe. Kandi telefone nazi kuri nga sinaza. Ngoja ndabizi yakuza n'ubundi. Uzicheki. Uzini yani cyabimena. Oya Dodo upate tubambwiye ngo mazi kugenda kuronka kuri Dodo. Ndabwatse okereka ngiye muri mariage arimwo. Ndamubwira Dodo shaka Nilam. Ambwira ngo urumva Nilam ngo yagiye mu kadirikiyo ngo aza kumbwira bati wamubwira aze gusa. Yakubye ko ndi he? Ngo yagiye mu kadiriki. Yenda zamadiri kariko. None bakamenya ko akadira kariko nako. Nakubwiye. Umbirijani nakubwiye Nilam yagiye mu kadirikiyo. Akadira namuzi akariko. Kazo mu telefone yakaza. Bwana shaka wewe uco mucu munzane. Kazi ba munzane. Wanamwita Dodo Burundi. Anyway, umeze nzani. Umeze fresh. Yeah, mimi niko bien vraiment. Yeah. Nilam, jewe ejo nani mbona igitega muri agitega numva makuru ambwira ngo gusiya ugwana ukina karate ibyo cyangwa sivyo. Yo, mon Dieu Seigneur. Agwana nani? Oh my. Mimi sijui kupigana. Shushu. Sina nguvu. Umelia ukapiga makofi watu nini? Na Chelsea na Jackie. Mwili wangu mimi ni wa mapenzi. Mama we, wape wewe. Sio mwili wa. Wakupigana. Yeah. Hadi skatrisu mbona? Kelele kwa Nilam wake wewe. Ni mwengere. Anyway, afu leo umenikuta niko vizuri. Mimi singekubali kufanya kipindi na wewe big. Basi usome gato. No, sichana. Yasiyiwe kandi nibimuraba. Ibindawa kwe. Sawa. Biraba. Shushu, ndabizi ariko ushobora gusoma Yuda soma bebe. Sofumani, yeah, tunauza zingine. Uno musheri wanje turazinanye. Great. Wewe kwa mbele microphone mbega waho. Waiboy? Sheri soma. Uba nayo nabonye. That. Yo chama musite. Nacho. Wafite fresh da musigira nk'ivyo wafite fresh. Kibazo kiriye. Nilam mwihure murakomeye. Mwihure murakomeye. Jenda. Umeze fresh. Jenda ofre. Bo amakuru ufite uko Nilam wa amazi misa takachaka mwihuriro nivyo. Kada? Kajagari mwihuriro Nilam. Jewe nshira kajagari. Na kajagari ndashiramwo. Abagashizemwo baragashizemwo Jesse nakajagari nigerangira mu buzima nakubwiye mimi sishonagi sipiganagi mwili wangu ni wa mapenzi na roho yangu ni ya mapenzi. Sawa. Yeah man. Jewe mfise amniambia ati Dodo Burundi aje koza mayada bo mwihuriro. Aje gukina komedi nakomedi mwe ndamuona umwe wamumbara mwihuriro habaye. Mubaze. Bigi ndagusabye undeke sivyo? Ari ndiye cyane oya wasikunyishwa kare wewe binyishura neza niya maringa niramushaka kumbwira ikintu cyabaye kugira ngo Dodo Burundi nakine mwihuriro kandi yazaza amaye ubwiye yinji. Ndenda kubwira cyangwa arakubwira. Ndabikubwira. Wamuzi ndabifise no muri video interview ya mbere shiremo. Ubwiye watazi umbijana uja mwihuriro. Ndabifise yo itatu. Nana sibisanzwe naratanze. Kibazo kiriye. Okay, igiye gutwaka. Naratanze kibazo kiriye. Kandi ni wakinye. Oya. Aziye gutwakira. Jama naratanze. Amisi vraiment n'umugenzi. Sindamwase, sivyo? Kubona nagiye inbox ndabimubwire. Sukubogo namutinya. Itakunze ko ndamusanga. Wait. So, girugi ari ngaha. Abana bafite ama TV online sivyatari. Narenda yuguruye TV online. Iwawe. Yego. Yiswa gute? Dodo Burundi kujya nyene. Yaje ubwa mbere nawe. Bigi birekana nabiye ubwa mbere nibikuru. Ari Dodo Burundi yindi. Naraye nuguresha. Basoke niya mutwishura swisho bwaciriye. Niko atakakira muri ihuriro. Kile bituga. Tira pasa tuzikunyiye baba pitapita. Ningo ya kwanza. Visikibazo kwa Cameraman, ringi. Sasa mimi nimekutuma hiyo pombe. Kama tuseme petit primusi. Mimi sikunywaji hizi vitu. Petit primusi. No, mimi sikunywaji hizo. Nakunywa soda. Ndio ya basi jengene nyowe. Vipi wewe? Dara petit primusi. Nuzuri. Sasa Dodo asabi inzoga nangwe nacho. Reka ndayinywa kubyiwe nzaniwe petit primusi. Mutana petit primusi. Akuzana nzakutangwa frame. Iwe Oya ndamubashe reka ndayinywa to kubera nampenda na wewe. Asante. Tukurire ngawa asante hivi. Wakati ongea kidogo kwanza. Je, tuyaye kwanza. Jama kula rose bakuriko. Wakati bya Vuganiza kuza Black TV. Ku bantu bakwigana Akunzi ba Black TV.
uyu mutipe ari umusutwa twahuriye hehe ubwa mbere ajya kumvumura ngiye kureba manageri wanje nambaye nabi abantu barantutse mu makomantere ngo Dodo wifata nabi ngo Dodo wambara nabi by the way si uko biri Dodo jewe ndi umukobwa niyubaha kandi iyo nje kunwa nywa ku mahera yiwanje sivyo maze amezi 8 ndi mu Burundi naravuye mu barawo sivyo abantu bashira amakomantere amahera araheze bikiri no natangiye kurondera amahera muri South Africa nabaye muri South Africa muri Zambia muri Zimbabwe muri Mozambique amahera ndiko ndajya sawa nakuye muri Mozambique hariho n'abatipe hariho n'abakobwa bari mu Burayi bariko baraza mu Burundi gukwa abakobwa abahungu bari mu Burayi bakaza mu Burundi gukwa abakobwa bakabagirira mariage dote leta civile vyose bisigura yuko je Dodo nta mahera ndaronka ameze fresh ariko mahera ndaronka nzobatondeka ku murongo batipe nkuko ndamubwira ati wewe na sisi packet office genda ama wewe munda hameze fresh ingongaha ama wewe ndabona uko boti ingongaha bigi nivyo biravye urumva ari abantu bariko barambwira ngo ndabike kuganiro cha Ozi no Ozi ni Ozi Black TV ni Black TV hariho abakobwa bari hanze bamaze gushika bigira aba diaspora bari hanze mu Burayi bakigira aba diaspora bamaze gushika ngaha bakashaka kwifatira abatipe uko bashaka ngaha mu Burundi bongo nivyo nira nivyo biraje nta numwe atabizi no bigize nawe abatipe bari hanze bamaze ntore mikro bamaze ngaha mu Burundi abatipe bari hanze Amerika Canada Sierra wapi na wapi bamaze gushika ngaha bigira aba diaspora bakavyimba bagafata uno musi Dodo ashaka kunwenga nira reka ndabivuga vuga shusho vuga uko biranja kandi ukambabaza abati bamaze gushika ngaha barivyimbisha bagafata abakobwa bo mu Ngagara mu Nyakabiga muki abagari ko bagendana nira ni shogamu seba kinama na Kamenge atuna namba ama bakabagendana nabo bamaze gushika hanze urukundo raruheze none ubwo n'urukundo ni so iyo nyene muhe ikintu notanga nk'impanuro bigi nitubiki twikaze gukora ikiganiro ndi kwa management wanje anu barantuka manager wanje anu barantuka ngo navuze amahopa sine nambaye neza batwaye Dodo yani ogeza please kwambara neza ndambara neza okay nashaka reka divyo byazo usoma ivyo mu nyuma rero tuvuga ivyo sasha kuvuga byaje ndamurondera Nilam tuvuga sivyo none aba diaspora bari hanze iyo bashite ngaha bagafata abana babandi bakabajyana iyo bashaka mu nyuma bagasubira hanze sivyo ivyo bintu si vyiza ndabona imwambia Nilam tutafite franga tutafite abana bame bakuowa turondera abatipe bo kuronka abakobwa abahungu bo mu Bujumbura bose baramaze kuba abamariyo bose okay wasi kigushaka basi egamira Chaka Nilam utuyegera Nilam anyway Nilam mezeza none ni salade okay Nilam shaka tutara gatoyi kumakuru numvise kariyo mugabo batubwira kuko navyumvise ahantu henshi atandukanye interview zitandukanye ku bantu cameraman wewe bakwangalie bien cameraman yanajua kila kitu sasa kijua yes na yeye mwamigena yarimwe mwakoze metaje atandukanye avuga yuko namwe mwave mu ihuriro na wo burimo duye kuri gasore cha mihusha ntakiri mu ihuriro gasore Dodo niseme sema shogangu sema Jowe sina kabati
kabati nakabati amasahani arameneka. Dodo wanyigishije kuba kinyowazi Nisame mdogo wangu nisame. Aya nakusame sheri wangu. Kunya pombe ulewe. Usaniuzia. Piga kelele kwa mwaki. Oh, deka tu serious kwanza gato tukane na black. Je nachomisha. Jewe ichonzi kai numvise nzi. Gasore ntari mwihuriro. Yaravuyemo vrema. Gasore ariko akora ivyiwe. Boto kuko ikintu kimenya abantu barenze babiri. Tibakigiye nace nabimenye gutyo. Ndavyumvise ndakanguka kuko amabanga yabo nayonzi nibo ba manager nibo bandi. Ico nzi jewe nzi. Anyway turabonye cyane za Gasore hamwe na Yasoni ngo ari wa drama bavuga ko agiye gukora channel zabo nshasha. Muga twabona n'ubundi ari sezo cyangwa se nshasha ike nka mwihuri nzi bakoze kera canke bagiye bose channel zabo nshasha nizo ku ruhande zabo. Seri shasha bisangamani. Bisangamani seride nini seri nshasha kirarengana like iva yitwa Nijya bariko barabikina batabikina jewe nabyo cyo nzigiye Gasore yavuye mwihuriro. Gasore ariko akora ivyiwe. Mimi Gasore ni kakangu nampenda na ananipenda mimi nampenda. Ico nzi Gasore yavuye mwihuriro. bimeze gusa byo kubera ikabaye iki. Gasore agiye gukora ivyiwe niyo kama unanyenyekea mtu kila siku mtu mwenyewe. Anyway, okay. Tuwafanya publicity. Watu wenye wana shuku. Kule kui. Ngoa kwanza. Wewe unatanga wewe. Okay, ngoa kwanza. Twafaa kipindi. Okay, sheri. Ibyo bigumize hiyo ntacyo. Okay. Anyway, katone kiano sivyo no. Bimeze gutyo uko amakuru numvise ko barata kuvuga kwa kera bidoga abantu mwihuri batandukanye. Wese bwavugane urabizi. Batro bagenzi twarakora turanze kuva kera mugabo toga yaje. No musore mvuratsikanye none Nilam tuyaga twagicambwiye kuvyeka ivyo bintu ngere bipanye. Bigi IHURIRO nayibaye n'imyaka iyi sivyo Dodo imyaka 4 maze mwihuriro nakintu ndakuramwo ndakina nyimba ari zina narajyanditse ariko nta kintu nakuyemwo manager wacu amisi akwega yikwegerako reka bagasore bagende bari nakarori bari nabo bazogenda gukina igesezo bayimarire me umenye yuko Gasore ntari mwihuriro. Okay, basi kajenze kuyo mdenga Gasore sivyo no wacege na wewe. Uvuze nukiri mwihuriro wari uvuga ati umaze imyaka itatu waronka bimeze gutyo ndageze kugomanya kiyosi. Abyo ndabimenya nari kugendana na komanda tukagira rimwe. Komanda yagenda baravuze amajambo menshi avuga ngo komanda yahemutse kuruko iko na sheria. Komanda alikuwa na sheria. Haba ikubwira ngo kege umushigikire wewe. Sio sheria. Wewe nisogo kunambi. Okay, kugira ngo nawe ntujye komanda habaye. Singene kuja bigi urumesha makuru. Singene kuja kwa komanda. Singene kuja kwa Gasore. Shamwe kuja mwihuriro ari gukina narakinye imyaka irakuye ari zina narajyanditse nga mu Burundi baranze Suzana baraniwa mimi Nilam. Siko natafuta kitia kuingia mwezo kundi zabo lakini cha nasema Jojo na bwana wake ni watu wabaya tena ni banafiki tena kama hii dunia inazunguruka kuna kitu wataonaga Mungu imani horihoze ndabasha Dodo. Anyway, yeka usomaze utaronka amahera Washa kwihangana gute ugisho kwiza ico gihe cyose. Imyaka ikaguta. 4. Urazi chatunye nihangana. Naguma ni umutima. Vuga ati ko sama na chere wetu atajifikiria aone. Mimi nimecheza tena chano yake sio kwamba ingizi pesa, arinjiza mahera. Amahera yaronka. Amahera chano irariha. Amahera yaronka. Lakini kinachoniuma nuko nibwira nimba komanda yaravuyemo n'abagenzi be kijyagiye baravamwo sibyo baravamwo jewe na Gasore na drama tukabakiaemo lakini tunakuja kugundua hivi kama walikogana sheria Amisi ni mtu mbaya na bibi okay. Amisi bibi yake ni shetani bilisi. Anyway, okay, go sino bugadi. Tena kingine nabisema nabirudiemo Gasore ko muriro Gasore ashagatoka kama tenda kucheza nizo filme ashagaba yuwa na bayuwa bye
Gasore iko muhuriro akinivyiwe nimba azoza gukina mwihuriro yose arakayimarira azogenda ikine ayimarire kuko babimusavye mugaba ubu narimwo sikuingilia mkazi yako sawa. By the way Nilam ni rafiki na mimi mwenyewe niko muihuriro so kama gisi anavyoongea anasema kama mke wa Hamisi ni ibilisi iko hivi. By the way akiona interview kama hii kama mwanamke kama huyu anaongea ukweli because amefunguka, ameamua aongee tengiko mroho yake kwa sababu ni vitu anaona kama vilikuwa yani kama vinamfunga, lakini leo amesema ukweli. Hata itafuata atasema teko mroho yake. So kama mke wa Hamisi Nila akisikia interview kama ulisema hivyo, umeona? Ongea Kirundi kuna watu wasikiliza. Okay Nila. Umugore wa Hamisi amaze kumva nkuko amaze kuvuga ngo umugore wa Hamisi ni munafiki mwe. So situation ayifatamwe ni situation yindi sivyo. Nanjye nk'umukobwa maze kumbwira ngo ni umunafiki mwe, ushobora kwiyumvira ibintu bindi sivyo. Baada ya usaka kumenyanira unamwambia kama ni mnafiki kiaje, yani iko mnafiki kivipi? Dodo kama leo nafanya interview nasema leo nimeona niseme tu vumemfa nzirukuri mena mvuze kuko narihanganye nziko ibintu bizohinduka, lakini nimekutana bibi Hamisi ndo Jojo alikuwa afikia ya mugenzi wawe mugavuga Kirundi nubu mugenzi wanje shushu ubu geze burapa ariko ubu nitura bagenzi ashaka nyanke mvugishije ukuri ashaka nyanke na mamangu ari mama yamvyaye me heshima yake ndayimuha me ndambwira mama vraiment medekone ariko ndakubwiye ati cameraman niangarisha kamera vizuri wanione. Jojo ni mnafiki, ana jazba, ana chuki, unasikia, hana garafiki. Yani kwa hii dunia, yani ni mtu wa kwanza nilikuja kugundua kwamba sidie. So cameraman, by the way, mimi anakuwa kama ndugu yako, si sawa? Kwa hivi ni kama ndugu yangu. So ngoja kwanza nakuma kwanza tumalize utakuta sema sivyo. Naona kana sitakuza kuko naumvise na watazamaira mwanivyaje neza. Anyway Nilam tukaganza gato igihe bakomanda bava mu ihuriro havuze amajambo menshi bashaka nawe waravuze uti komanda wagiye bavuze byo rero wakiyagiye kuki washigikiye ihuriro nashigiye komanda kijya gituma nashigikiye ihuriro nani ihuriro ejo navuze ngo yararize nk'urire vraiment. Unajua nikikumbuka penye tulitoka ihuriro. Afu nikiona wao wanafanya hivi. Nasikia watu machozi yanatoka. Na kujaga kugundua kama hii dunia hatunaga mapenzi. Ishi na mtu lakini huyo mtu ujue kama huyo mtu umsome. Lakini huyo mtu ni adui yako. Yaani mimi nikuja kugundua kama mimi sina Jojo. Wako yani unaambia miaka 4. Natazama ihuriro TV. Nimeamua nitoke muhuriro nasema naona mutazosa kumona handi hanu ari hose akini mjua udari aliwahi kucheza fasi na hii akaendeka hivi na hivi. Nikuja kugundua kama nani Jojo na bwana wake watu wabaya, na hii dunia ishi na watu lakini wasome. Ukiwa ni watu wabaya enda mapema. Mimi ningekuja ningeenda na komanda kweli. Komanda kigera fuze nikaona komanda alisema kweli. Tunatumika, tumevuma, tulianza kucheza, tuna kamera, tumepata vitu vingi, tunakuwa tunalipia madeplasma, tunapata hela ndogo. Akini nafikia kuona tunapata awadi hata 10 hatupati. Afu mwezi mmoja anafanya mariage nini. Komanda kasema hivi tunatoka. Komanda avuye mwo kukuri. Mimi navuga ati kubwo munge tutarapfuma. Reka nironderera izina. Afu nakuja kuona Hamisi mtu ule mbaye kumbe ile tabia yeye sio mtu wa kuchezesha watu ili watu awasongeshe mbele wapate. Yeye anataka
awatumikishe watu ili yeye apate yeye na bibi yake wadumu kwenye mapenzi, kwenye maisha, wajenge maetage na manyumba. Nasikia hivyo shanza pale sasa anajenga etage. 50,000 yake. Ibihumbi 500 na mahera make cyane yo mu Burundi. Sasa bakakula tarifu 10 yake. Kama nimepataka tarifu moja. 2,000 yani 50,000. Na yarose na twagize show nagera performing aje imbere. Ndayaronga kubera nakoze muri show. Meye yajambie kumweza akupe hela. Iko najenga ni nyumba, bibi yake wasonge mbele, familia yao. Wewe utacheza uzotunuka. Ndabivuze n'abasigayemo, je na byose ndi mubu. N'abasigayemo bazovamwo. Ndongwari. Nyemeze muzizani yamo kwanza. Anyway, umatse kora Bigi na umiaga mimi, niko na watu wabaya. Mimi siko mtu mbaya Bigi. Kwanza ichambera kimwe, siko najisifia. Nipende unavyonipenda, umbone uko wewe ubibona. Meje uko niyizi nuko Imana yandemye. Ngoma ndabivugire ngaha kuri TV. Mimi ni Nilam. Mwanamke ambaye si mbaya. Najiamini cha kwanza niko mzuri. Kingine kitu nina roho. Sina roho mbaya. Lakini kitu ambacho sijapataga, sijawahi kupata mtu wa kunielewa, rafiki wa kunielewa. Asema mtu asira zake zinaishi hapa, tunaweza tukajibizana kashi hapa kaendeka hivi. Watu wa hizi siku wote ni wabaya. Ashakaronge, ikwegereko. Lakini ngira biri cyane mu Burundi. Sinzi ibindi bihugu ko ariko bimeze ntavyonzi. Sinzi meje uko mbonye ihuriro. Vraiment nareho naisha. Nk'umuye na Amisi umubwiriye. Amisi ico namubwira ahinduke. Nimba je Nilam nkinye mu ihuriro imyaka 4 nkavamwo. Murazi natangiye kugina, murazi comedy yitwa Mama Kibutura. Nitwa Mama Kibutura. Comedy ziraho ndi mu kabare ya sindi nyinshi. Jojo yaje sanga mu ihuriro. Ya, akaona Amisi akafanya mariage, bamwe bakatoka bakasirika. Mimi nikamuonesha niko rafiki. Mariage yake nimemsaidia vitu vingi. Ariko icho nilimpendaga. Lakini jakutana mtu mbaya. Hana shukurani, hapendi marafiki. Yeye anajipenda mwenyewe apate yeye. Anafurahia yeye ndo awe moyo mbaki chini yake. Sasa ninachomshauria Amisi, anampenda mke wake ndio na ampende, lakini yihanure. Jenda vuyemwo GASORE ntagikina mwihuriro akora ivyiwe. Komanda yaravuye, yani komanda niwe yatangiye kuvamwo. Nyimbu uko komanda yavuyemwo niko GASORE avuyemwo na Yasoni, niko na je mvuyemwo, niko n'abasigayemwo bashasha. Atabigendeje ko neza ahindura ingeso. Pardon. Pole sana. Nimeongea sana. Ya. Atigendeje neza n'abandi bazovamwo. Sisi twazamani ndio. Tulianza naye hajapata hata kamera. Chambu chao walitoka gawana sasa kabisa kwa nabaka tuliko kamoya, kakuchuya ni hivyo. Ilikuwa vile. Ya, mimi walisema kweli mimi akini kucheka tuko journalist usicheke. Hapana unafiki. Yeye acheke. Mimi nimenabijua sheria. Mbona ndabizi vyihuriro yone. Rumba bigi. Icho navugacho. Nachonze ni uro nchonze kwa Amisi cyangwa Jojo. Akimbia ndakimbia atanifanya kitu simogope anigope. Ndio niko Burundi mimi ndio Nilam kama Nilam. Way bigi. Nakwambia kweli geuza tabia bila hivyo. Unaumbuka komandari tokaga na abandi. GASORE ameanza kutoka. Lakini na mimi natoka, simfati GASORE, simfati Amisi, lakini je nimefanya tu nimejua. Natoka Kivyangu. Okay, inyuma ngaho ugiye ukora ikintu wona. Jewe. Jewe ngiye gukora, singiye kubitangariza ngaho kuri TV. Urumva? Mimi maisha yangu sitaki tena maisha yangu yawe ya mtandao. Naenda kufanya kazi kivyangu na naishi niko bien. Sikukuwa naishi ihuriro. Niko nubungiye kuba kandi ngiye gusumbiriza kandi bazotangara. Sityo Jushu. Bataenda kushanga. Uwanyimya azonsaba. Ariko iconzi cyo bigi. Okay, nina mtuga toyiga gato kwihurira. Mugiye uvuze wake yogiye umaziki udahembwa. Utanga mayake yogiye cyose. Mwera tukumira tuzi yuko wowe mu bakinga batatu ba mbere bayihuriro bari babazwe bakina neza. Abandi bahinda barabaye. Namwe yahembwa canke mwose nemeze gute. Na GASORE ntiyahembwa, kugihembwa ntiyari kuvamwo.
basi jewe nta mahera nari nkeneye ku ihuriro kuko ndakora ibindi ndaronka amahera sinari mbaye kubera ihuriro basi nisipati kuko imbere yo kuronka ubanza gukorera ubusa umaze gukorera ubusa ukubaka izina akazi gato gatanga kanini sawa ihuriro naitampemba itamikira kitu naikunda ilikuwa familia lakini hawanipire respect yangu kama mchezaji miaka mingi ninachovihanurako bibi yake ukifika kwake atakupandisha atakushusha atasema kama yani yeye yani atakusema atakuteta mu batu bote ngana wengine mwabagezaje wowe bigenze gute biko yansi tulikuwa rafiki nilikuwa nampenda lakini kutana na mwanamke ni mcha ule mwanamke ni mcha ni mtoto mbaya sana mtoto mbaya tena mchawi mkubwa tena bigi Jojo mtoto mbaya sana jama none iyo ndo mwana mubi nariko najaina bakomanda ariko naragumyemwo ndihangana ndagera hehe lakini hivi ndo nakuja kugundua ule mtoto so mtu mzuri vraiment no musazi kushira sa mwagire bagwase kushira sa mwagirizi ki bose amisi na Jojo cyo tubagiriza ni wanafiki bari kwegerako ahindure gute bibi ni wa muntu muzobana icambere kimwe arikunda azokuvuga nabi ibi byose azobishira kuri wewe na ndo mtu mbaya bageuze akipata change mind hata jifikiria fulani ana yani ni baba wanataka kila kitu chote kizuri kiwe kwao wewe ukipata hata kile kidogo ndio maana Harmonize alisema wapo wasotaka ufanyikiwe. By the way napchiriyemwo sivyo ihuriro ishobora kuvuga ko jewe aje namwinje mu matwi uyu mukobwa sivyo ngabiboneye kamera zamufashe wenyene yivugiye ukwiwe sivyo ariko ihuriro vraiment wajenga etage wajenga etage wauze pasera wanajenga mu nguvu zetu lakini wajua ipo siku dunia inazunguka malipo ni damu ya hawa itawanusuru kubera mtana kubwire uyu siko mnamsemea simsemee asabara kuwa rifudi wabo sivyo amepata kazi aenda kufanya kazi tu apate riski ya kumlisha mama yake afu miaka 4 apate 10 wala 5 miaka 4 unanavumila afu ananishika mbaya mwanamke wa kukuteta wa kusema mbaya uja mkobwa imyaka tumaraje hivi na hivi na wakati sina ubaya wote Jojo ni mtu ana ndugu ana rafiki alikuwa akifanya fete mimi nalala kwake na mfanyia kazi zote na mheshimu kama dadangu lakini alikuwa anajifikiria mimi ndo mbaya kwake alikuwa anajifikiria mimi ndio nitamroga mimi ndio tafanya nini yani ana jazba bigi na nilitumika kazi ya Waarabu pepo ya Mwenyezi Mungu atainusaga hivi nilitumika kazi ya Waarabu atapitaga mwanamke mnafiki hawezi kuingia tena muongo ule mwanamke tena ni muongo nilikuja kutana ni mtoto mbaya mnafiki muongo yani miaka 4 niko naye hata ni nyamanzi anyway mukubanda gato tutazweraheza mutamake okay Zeraba ya Mubarabu bose ndana tubagije mu Barabu tuvyiho kize nawe kubigiwa gukora abatovise yuko nije nakwaje kandi hombariye neza iriko birajana na nuyu naba mu Barabu imyaka 4 ndi muri Kuwait nasubiye mu Burundi kubera iki nabonye ko ingeso zabo zitajanye nizo muri Afrika ndavuga ati amahera no fuma ndaheba vyofuma zinaronka amahera ariko nta mahera aronka vraiment tuvugisha ukuri so kuvuga bigi ngo nabo rero ukuri kw'Imana umutima wanje ukuntu niyi ni uyivuzeko kuborerwa nturaborerwa nta nzoga ukuntu nturangura inzoga sindaborerwa nturaborerwa ukuntu nizi je todo sivyo nta muntu ashobora kunkoresha imyaka 4 kwezi mpaka miaka 4 inapita sari familia mimi niliwashika kama familia familia nini mukazi ni kazi akazi n'akazi navya familia navyo muryango navyo akazi n'akazi mugiye mukazi n'akazi imyaka 4 uni mshamba huyu no kwa mshamba shoga yangu kwa mshamba haya nimekubali wewe nawe none wewe kwa ishumbi jana byagenze gute kumutuka nawe byagenze we na 10 yigiza yamukwija ngo nawe shamaye zafa meza atanu ndatuva kuri mwihuri basha
No, uvuga mugenzi wawe nawe wivuga. Bigije nunde. Warindira. Uretse binarayikunda kuva ndi hanze. Maze gusiga ngaha. Wenira. Nibumbitana byanje. Kubashimira. Au yacheza hata kitu. Si GASORE anaenda, utaenda kucheza na wale watoto wa miaka 2. Ona. Ikintu no saba. Akurudisha hata 50 minutes ikunye bombe. Muri jasami na fuma mana 50 bile bile. Imagine. Ngo uzavuma dodo. Mi dodo nitengeneza jina kwa uwezo wangu mie. Nilifika hapa nina hela na mpaka hivi nina hela, si kama sina hela. Ini nababji nina hela. Mpaka sasa nina hela dodo Burundi. Nina hela. Niko na diaspora, niko na wangu wako Ulaya. Sasa vile wakina Bigi nachokwambia tu. Ikanajua watu wote wajue. Wakina miuriro wa GASORE lakini palikuwa unafiki mwingi muhuriro. Tena muhuriro hatukuwa tunapendana. Rumba. Kuna wenye walikuwa na mapenzi na wengine walikuwa wanajichunia kivyao. Sasa mwika mnajua kama ihuriro twari tuyibayemo tudakundana. Hari habikwegerako. Kandi reka ndakubaza ikintu sibyo journaliste sibyo n'ubu amisi yo kwisubirako akavuga ati bijya byabaye ni mistake ubu rero ndisubiyeko sibyo ubigi ndoza ndabariha umukinyi we wese ndonda muriha icyashatse cyakeneye gusubira gukina nk'umukinyi awuzi drone Anyway, Dodo na Nilam, je gituje ndabaronde amayo nababwiye impamvu nuko numvise ko hari ikibazo. Je mazafumya amezi abiri cyangwa 3 ndafumba yo hari ikibazo cyakiri mu ihuriro shina sa. Mari malizie kwanza. Aba filme mwena. Usi ni filme. Kari urimo. Sheri wangu. Kwa umda bebe. Watu kazi milioni 5 yone. Ndabivuga byose. Viki. Filme huyu na huyu. Ni filme mie ni filme. Ni kufilme. Kwani nwera gachupa. No filme no sira. No sira mwana sira. Sheri kwa hawezi kuniweka emo apike mwenye. Okay, Anyway, Biggie, I'm sorry. Nitakusema neno moja hii. Kama leo mimi niongea haya, juu ntachokize mihuriro. Kama ni GASORE ni twangana. GASORE najua. Yeah. Sibisemi juu ningemu kwa GASORE au kwa ihuriro. Ari gukina na kinye. Na ihuriro kuni jewe ndimvuze ukuri. Jojo na Hamisi ni usio watu wazuri. Na barimwo babemwo mebazi iko siku na yao wataona kama hichi nilichokiongea. Okay, naho nyene uvuze ngo bari kwegera ko vyose ngo ayinza amahera. Nyuma mfite jemeza ko binza amahera. Ndagifise ya. Je, Hamisi n'umugenzi. Ibi mbitaka byonda na ya. Sheri wangu. Nira tubireke. Sheri wangu. Ndasindangwa sindaborewe. Wabarewe ni. Ibyo ni ubivuze. Ibi mbitaka byonda. Bigi uri umushanzo muhimbiri wewe. Nilifanyaga interview kwa manageri wangu urafuta kabutiya ubisibitiye. Turaboga. Hamisi nilitoaga laki ngwega mu ihuriro. Nikamuriza hivi. Ndakwa naripanga. Nguzo zatubivugane sasa rero. Byumvikana by'wandi bavuma yama n'ukuri ndanywe icupa. Kuko deni mfite umugabo ari hanze yaba Burundi sipata ni muhira nahavukiye ariko nta kintu ndaziga ko nuko amahera hanze ndashimiyana ona cameraman nzime kamera Anyway, sawa ona hivi vipindi nikiona kama kamera Nira tuzoshwana kubera namwongereye mu gutwi Biggie namubwira Biggie iyo kamera ayizina sasa rero ikiganiro
Acha vurugu. Hapo nilikuwa na misi vurugu zako leo nitaziona. Usubiri tumalize kipindi tukafanye vurugu za leo. Soma. Soma. Namba mbaya. Soma. Mbaya sana. Anyway, Nilam, wapo ungekuwa gukora iki wawe gushino sa. Ngiye gukora ibyo wanje kandi nanje ndafise channel iwanje. Yitwa gute? Kandi ujya mugabo. Nilam comedian. No, Miss Comedian. Just the comedian. Nani serious? Nilam official. Nilam. Yo Mungu. Atajua anakulisha na toko nalala wewe. Hata ni baba. Mimi mwenye nilikuwa ndugu yake anacheza miaka 4. Mbona nasema ukweli? Kamera zinisame. Mama ya una tainga mbili. Alikukula kusame. Kusame ilifanya ndogo lakini. Tuache pombe. Ona, tuache pombe, tuongee sheria. Hamisi alikulaga mbaya kwa kutokuwahudumia wasanii wake. Sawa? Mimi ni rafiki yangu. Kaka bibi yake ndo kabaya. Mimi naongeaga na Hamisi. Sawa? Kwa hivi namshauri hata akiwa na kundi mpya itakayokuja. Sawa? YouTube channel inalipa baba. YouTube inalipa. Watanzania wa Kenya wanaishi juu ya YouTube. Unanisikia? Bahati wa Kenya, Bahati na mke wake wanaishi juu ya YouTube. YouTube inalipa. Bahati msanii. Bahati msanii na mke wake aliimba gospel, inimba dimana. Wanafanya surprise na mke wake, watu wanaangalia. YouTube inalipa. YouTube irariha. Naona mistaki burofa kwa hiyo muda. Ni mwizi nisema ukweli ule bwana. Wait. Yaradutungiyeko nagenda tunga ni wenu mukora bavyari barondoke ariko bayuwe tu siku ni siku Mungu yendo nalipa atawaibisha. So YouTube inalipa. YouTube kuna subscribe ikifika milioni unajenga mahitaji. Kuna subscribe ikifika kwenye YouTube inalipa. Kuna watu wanaoa hadi ya YouTube. Kuna watu wanashona wake zao juu ya YouTube. Akido dodo ngoja kwanza. Ukwanzijia sauti. Amesirika dodo ananipenda. Tikindeka. Nilam jewe. Siwezi kujiona watu mkamera. No. Lakini pena niuma sana. Wewe mnadisa maisha. Miaka ine unashuti movie. Miaka ine hakuna tatana. Afu mtara kuambia iko na matatizo, msaidie. Uchukue tena 50,000 Samire, desamire muri penyu mba unashika. Unataka nini wewe? Kwa mnafiki. Hana utu. Urumwicanyi. Hana utu. Ni wachawi. Tena ule mwanamke ni akitaka aenda convocation. Ni mchawi. Nira, ushaka nudusubiremo. Ndakubwiye ngo nudusubire mariko. Shari numuvyara afuka muheba. Abatani wondaga kure. Sambi wazoziheba rero. Samire ndahebye. Yego numuntu arafuka muheba n'umuvyeyi na mwene wanyu. Waranyangahe. Imyaka ine nataye ndimo. Nakuraga ngapi? Nakuraga ngapi? Sapo lipo two muwaje. Tore burofa. Na madu ya udemo. Samire sheri. Wewe urabizi by'iwanje, urabizi iby'amazi. Dodo mimi yani nimelia. Wapi kuna ndio nimelia jana. Afu anafanya kazi hata hili. Alipita zote. Nitapata faida. Tafurahi na nini? Okay. Anyway, katuandae. Nachokuandaa. Ikatuheraitse basi. Ikatuheraitse none. Anyway, Nilam, tuheraitse gatoye. Nigi woshikiriza muri usanga abakunzi bawe nawe yo gusanga ko turabizi yuko muri kose ntizohagarika gukora kuri kose. Icyo nashikiriza abakunzi banje. Abakunzi banje bankunda nka Suzana, Yuro TV. Singiri Yuro TV. Uko muzi ndi Yuro TV navuye ngo zamani. Mimi nafia kama natoa machozi leo. Nijona najua kila kitu. Na naumia najua. Yani
Sijui. Yeah, sina la kusema. Mimi jana bigi. Niko na ushana mtu hana kazi, yani si hana kazi. Mu mwaka umoya hana kazi. Uzima ni tombora. Ajenge nyumba. Anniversary kila siku. Umuntu wese urashobora kuronka kuri isi mana. Lakini kwa second mirror kama ruhu. Hawafata nabi. Hawamupi. Au ni wauaji. Na wanu wafata nabi kwa jibe hawa. Please na wasifanye bayegereze. Anyway guys, nibaza mwese batukore cyo tubavuga ko tuvuga n'ivyerekeye na Nilam bwiwe cyo kimwe na none mwihuriro otuga vyerekeye ubuza bwo kora bamwe ubuce byagenze byo mwihuriro. Anyway ni ntagushimiye cyane ndibaza tuzokora mu minsi za tukubwira nk'imeze ntakuvumbe cyo neza twitonze ukino munsi nakubwiye nta muri programme mugabo demeze ukonye ubona mubi baza mugende muhanura baje abantu akuru muno imyakine bigivuze imyakine ukora ahantu udahembwa kama wa ndugu afu kushika minomba Samira ngo ayinipe jana muhaye 100 none ninje mwihuriro TV byabumvizana byanje numva ari umuntu afite imana muriwe nayame vraiment ndabimusabye Kama mtu anafanya mariage mwinga moya anashona na marene wake ndugu yake ni bwana wake marene kama mzazi wako atashimheshimu marene ngumuvyeyi basho wafuye iki marene na muofisa hapo wako kanitumeni sapo wewe muombe msamaha kama mzazi mwambie hivi marene tunasali bila ndio kama mzazi wangu wala msaidie akina kama mimi ndugu yangu ni bwana yangu ona bwana yake na nini Mama Zulu ana support Euro TV ana kwa Euro TV ni fake ya ataviona itafika wakati ana Mama Zulu ninde Mama Zulu byose arabizi wewe nabyanzi basi aya nigera muri cyane twebwe turagendana nyaka maze mu rugo siyamazemo yaje aje gukirija bisangamari nabandanya kina asapoti wale watoto wadogo yanawatia muriro lakini nao wanatokaga tu hautakutumikia Mungu nukuvuga ko okay nukuvuga yuko igihe bo yavyugaye kaba umuntu we muhanuzi muhanuza jambo ihuriro nwa arabanyine vyindero n'ibikineme no gushikira sana na kimwe nimwize mubwira we ati twebwe twaribwe mama Zulu jana lazima tumubwire urabona abarundi kuru tumeze ibintu bimaze kumera nk'uko bikuzura nose bakabimenya yo bavuga bya bintu birakomeye Gasore wenyene narakora ikiganiro avuga ko yagwe mu huriro nta muntu ariko je ndabize Gasore nibisema nibirudiyemo haiko mu huriro nakirudiaga ni unafiki tu hakuna mapenzi haiko mu huriro Gasore mimi sinzai ubuzima kuri yani sika Gasore cyangwa ende nasema ama wewe mimi nilitoka tena mimi nilitoka kama na kuiwaga nile tu nilibakia tu nampenda Gasore ni kakaangu no tugekwega Suzana mu ihuriro Suzana byose yari ahetse ya Suzana nayo ni yaheze yagiye mu manyanga turiko turashutinga filme kamera misingaye hasa tumusaza wangaika kwa reka ncantanga umuco mu gato kandi para kinye bakundukize ndo ile nilikuwa naitwa Suzana mimi ndo actrice principale ndibazura yitse ni yaheze nani ngezano ndi Diamond bikaribika hariho biko bifu fulani ziliingia ija imbari polisi nayo ilisimama ija imbari yo baba lao ilisimama ile ndo sinamenye ikashimama sasa ndugu muhuriro ure managere ni mushenzi izo zagara kubeka izo zose Juma najaya mtu mubaya mushetani na bibi yake ni batu baba ibilisi bachawe anavuga se zagara mugabo
niba Sasa tubagaya Nila. Okay, reka tutasubira basi mugweraheza tudasubira heza gato. Jezo ko nzogora twicara tuyaganye dutuje. Sivyo no. Bigi. Ubu ndetse ndageze mu N'ubu kabanga. waratuje. Ubu natuje sana kuri tumusaza ahantu. Nivya abikuwa mu programu ya kuongea na sababu urabizi nawe. na mnabileta mnanipandisha hasira, mimi sikupona hii mipango. Mimi niko na hasira. Samani sana. Nasikia nivunje saa hii kamera. Ndio samani sana. So Bigi. Ngoja kwa tumalizie kwanza. Tupikane kisi bana. Anyway, let's do it. Reka tunaeleze gatoyi niamjeke reka kwanza tumalizie kwanza. Bitakwingira yuko birashaka tukomera cameraman nubi kamera Bigi n'umwana mubi saka jokarikare zo kumuponda Bigi sendanwa abakobwa mu barabo ngo tuze manaje amera Merci beaucoup waba Baihuriro. Bafanzi ba Jojo, bafanzi ba Yasoni, bafanzi ba Nilam sana. Kuna babwira cho. Bigi Hivi hatuko bamenye kutoka. Tena hivyo habayasema kitu mimi ndo nimeropoka. bamenyere dena muntu numwe ngaha mu Burundi tukubatunga Wewe Amisi. asirika matani nikunyani nimeelewa okay nimekunya nimeelewa na kunaelewa kwa pesa yangu na Wana Jasper. Ona mikro yako tia pembeni juu basi ni Great, merci beaucoup Nilam. Jana tukusakunda mwino miso tukaleka. ubrende na mwazo bafise Merci beaucoup yataka kujua. mwanya nabahaye umwanya kubera jewe ya Nilam na mwazo bafise nimutureke Wakoze kuduza na Nilam. amahoro bishenzi mihimbiri nimutureke ubu rero na kamera nimwe tuzoba dukeneye. Merci beaucoup guys akuza Black Team tubere hose kumwe na Nilam kumwe na Dodo Burundi. Sasa kina muri IHURIRO TV. Mbijana bizanja ni babimwe. Jewe Bigi mimi ndakubwira. Ngemeze basi. Ndakubwire. Ndagutumye basi we nk'umugenzi. Sawa. Genda kwa Misi. Umumbwira. Ngemeze. Ndakubwire. Ana urumwe Muganya utama reka gushira kamera kuraho kamera genda kwa Misi sivyo umubwira ati doda kwasa yo kwinjira mu IHURIRO TV none nabikeneye Samire yiwe yamusubize Bigi ndagusabye hamwe obishira ahagaragara jewe nawe bana basubira kuguha sawa ego sawa Ngwani malizie. Kamera matoshimia. Zima kamera. Mgira zime kamera. Zima kubera yaza kubera. Na zime kamera zene ni ngori chupa kandi ngwa kumayera yiwanje namunanzibira. Anyway, mu misazo harondera abantu batandukanye bapfusha nk'ibintu nabiriyanye basha kwisigura. Merci beaucoup ndakunda cyane yari bikuri mikoro kumwe na Rubamba muri kamera. Ciao ciao.